Kan, na, kas na unay mo't abang law. At dason work, Philly. Sigurado ka? Uy, no di ka mamati, di sumurot ka. Ah? Oo niya, sumurot ka. Ay ikaw. Saanin? Mapankasiksik ka. Magyaman ang rod bakit ha? Ay sus, kunak laki din mo sumurot. Naspak tilakad no bilang laan. Sapay agur-uray ni Mercedes ije kantaw. Apay na paulimak ka. Aday bagbagam. Kaslag tantanamitim ka mang... Ay, kwa, awan. Adayamit. Mala, mapana ka unta ni. Maladawak iti papanak. Anya nga oras di awid mo? Diyan mo. Sumangpetak tulatan na. Ay, alas 3 ang iti parbangon. Gumawan pa'y laang ni Ador. Ay, naglukon. Apay nga ta. Kita agman ti cellphone ko. Ang mga no nag-text. Awan mag-text na. Napanan na nga tan ti loko. Awagak man kiti. Jakmat makontak. Ituloy ko kit di maturog. Ang mga ano pa awi dun day dyan. Apay nga itaka lang asumang patsi ka, ha, Ador? Ay, naginom kami kada pari lito. Kalpasan ti biyahe mi. Nabartoy ka. Isungay turog kun ije balayda. Kan, ayan tinapasadaam. Antoy. Ay, nawaw! Nagadon! Inurnong ko day taparakan ka. Tapno di naksersermunan. Ha? Matitilang ak ngaminin iti kinangiwat mo. Makauma. Ha? Sige, tagpalusak. Agbiyahe ak manen. Iti kasta, adda manan yawat ko kun ka inton malam. Kumusta ngay paray? Nginiwa-ngiwatan na ka manin ni Maripilay. Sa atin paray, intad ko ngamin adagos ti 10,000 a pesos kan kwa na. Nagtal na ba't adagos? Di na, magno nagkapuntin tagmaw. Siyempre, imbagak nga inurnong ko manipod pa nagpasadat. Ay nawaw, ay kunaki di na ko ah. Noon niya pare. No imbagamon ah. Ay nawaw, asino ngay may tagtatakaw amang amin at tinakaw na pare. Wawan ngagpaisaw niya. Ay si Kante da sugar mami na. Sana all paray. Talaga dakkel ti tama na kun kada diya bakit niya. Shh! Tangiwat mo pare lito. Aga sumanta imbis asi kati agbayad. Saan ta isubay agbayad? Among pare, bayat ti panaglabas na kitel daw. Kas lalo mamlamis mo tantirik na kiti asawak. Ha? Ay niya kaya mo saway? Hey, kas la na po kawan ti panagayat ko kun kwa na. Ay nawaw. Ay. Di mo ibaga nga agayak ka ni Madam Annabel. Hoy, Ador, sa dino manan ti papanama. Kanayon ka matan arumwar. Nagtal na ka mamay. No di mo kayat nga ipadingal-ngal ko dahito 15,000 kang ka. Ha? 15,000 ko nam, Ador? Wain, matuyo. Kwarta mamin dahi ta. Agsartang ka mat siguro na sumanaw. Panawan ka dito. Di mo urayan ti panagawid ko Amangan na inton bigatan ti panagawid ko. Anya? Ikang kanto manan inton nagawid Inakon! Ay. Sabalin sa daytoy na. Agpaspasada laang iti jeep ti asawak. Ang nagdadakkel mo't agatad itid na kanyak. Madidaytoy na. Sapay kanayon nga awan. Nang runa itirabi Sabalit agparparik na kanyak. Maglibak, Ador! Iti niya, Feli. Sinurot kayo kinilito, idirabe eh. Isukat naklangarudan, iti bakbakat pa'y ngam iti siya. Apay ngay adi ka nagbirok iti buben.
Adayo mat anapin pintasak ngam iti dayjay. Mas sexy akpay. Ken naking kinis dagiti kudil ko. Napudpudaw ak nga adayo ngam iti dayjay abak-bakatan. Ha? Diyak maawatan no apay masapul nga isukat nak iti dayjay bakat. Wala. Adayo an nalalaing iti kamangam iti siya. Wen, pudno na pimpintas ka. Ken napudpudaw. Ken sexy ka. Ba't lagayang? Apay nga rin masapul nga agbabae ka. Ngamin, di nakpulos pagsasawan iti agkakasakit asarita. Kas iti sa daw, makauma. Kanuan niya pa di tang agkakasakit asaaw. Amunak nga andingayan no da parikot kaw. Amunak nga isakit. Kang runan iti amin, di na imparik na kanyak nga wan sirsirbik. Nariknak ken kuha na ti panagayat ti may nga asawa. Adi mo impaay manipod nagasawa ta. Pakawanan na ko malakay. Sorry. Pakawanan nakmat ah. Pinadas ka mga awatan. Ngam suray. Jakon ka ba lang teraramidam kanyak. Ibabam unayin ti kinalalaki. Pakawanan na. Ikari kang balbaliw akon. Mangrugita manen. Pangasim lakay. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayaten. Day tati balikas akayat ko amang ngagan kay kaiday. Idi ay ayaten kapay. Ador. Pakawanan nak. Ngam saanan asikati linaon ti puso. Ador! Ador pangasim! Di nagpanawan! Ador! Kaboni, di mo't imbagak kan kaasardengan nakon. Ay, kwa. Kaya ko lang mga itagkang kato'y regalo. Paraan niya nga min aya dagita a regalo. Inal daw ka amang mangted, ngam inal daw mo't ajak aw-awatan. Apay, di ka mauma. Iti ka ano man ka, diyak maumakang ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak salay. Daytoy laang ti maibagak kan ka, Boni. Ha? Anya ngay day ta? Agpagwapo ka pa'y, sanak to arman. Ay, nawaw. Grabe ka, Mike. Pudnaw, ano gugwapo dagiti nagbalin nga iksmaw. Ngam maluluko da, Mike. Apay nusungbatan na nga minay. Padasan na, Mike, ah. Ikarek, di kan tulumda ang iti din nagsalay. Di kan to pagsangitan. Promise. Sanak to nga agbalin akas kadagiti ex mo. Talaga asaan? Ngamin, pangit ka. Yay. Gwapo da. Ay, nawaw. Salay! Yahoo! Salay! Ay, nawaw. Adda manin day tabon. Anya nga tamanin ayat ti masapul na. Payman. Yahoo! Salay! Umayaan! Anya manin ayat ter aramidam dito balay si ka Bonifacio. Ay, kwa, si Kamit, di mo mutan ibalik as ti simubukal anagang ko, ah. Kasano? Kat makapasurun ka. Nakadagdagulit ka. Saan na balay? Pumanawa mo ila dagaws. Apa, man na maitad ko tigagarak kang kasalay. Anya nga min ayat day ta. Ah, happy birthday, ah. At titirigalo kang ka. Ha? Atoy, awatin mo na, ha? Ibatim di tatugaw kat pumanaw kan. Amangan nga min no sumangpet ni tatang ko kat makita na ka. Amangan no anya pa'y ti panunutan na. Ala, panaw. Birthday pa itang nakasungsongik ka. Sige man langay, mapana ka on. Itay kumapay ah. Ha? Surun kon. Adda ka mat gaya man, Bonifacio anak ka. Sa dinaw tinagapwam. Di talang nanang. Ha? Ay, Anya adi talaang. Kan apay akas tatilangam. Saan mo't ama iladawan ti rupam. Nagrigat ama idruway nga nakaw. apay nala ada launay, ayan nanang. Ha? Ay ni, apay mo't anadamag mo day ta anak ko. Basta, ibagayo ti pudnaw. Apay nala adak launay. Ay na, tinapatag na singpot ka. Nasaya at kataaw. Kun adda respetawm ka dagiti babae. Talaga nga rod nala adak? Saan kunakmut? Guwapo ka anak ko. Ha?
Ngem na ira na laeng siguraw, amas nagugwapo da ngem iti sika. Isumila nga. Talaga pangit ha. Nalahadak. Pinapintas yun at explanation na. Ay nawaw. Asino nga min aya ti awanan bain anang ibaga pangit ka. Ni ka di manen salay. Wala lang. Ay naanak kaw. Ay, Di ngamin armum ket tay babae amang ilaban ken ka. Jay babae adi nakit kita untila nga. Ngem kit day, jay adda iti kaunggan ti pusom. Apod no nga ay ayatem. Saan atay babae apasig apapintas. Ngem reno kerme ti panunot na. ay ayat ngarod ni Salay. Ay naanak kaw, masaktan ka laeng iti day salay. Amok ngagbalbali tumo ila ni Salay. Makita ng tumo ila ang amin nga effort ko kang kuana. Ay nawaw, nagadaw a babae iti anak kaw. Adayo a nasisingpet dangem iti dayjay asalay. Ah, Iwaras mo ngamin adagita matam. Panagkitam. Iti kasta, makabiro kamuten iti asawaem. Salay? Salay? Si kamanan, Kaano na nga yasong batan? Nabayag ako nagdadatong kang ka. agbagtit ka kadin boni. Ay nawaw. Iti dayta kinalaad mo, maalampay laang adamagan, no kaano ka asong batan. Ha? Agpakpakatawa ka kade nga. Kasano ka kanayon da ka may alulukwen na agbalbalin na boyfriend mo? Uray pa'y kanayon dak alukwan. Saan mat unay anasakit? Ha? Ngamin, gwapo da. Kan may sa, isuda mat laang timapukpukawan. Ngamin napintasa. Apay nga min aya, di nakpay lasong batan, Salay. Ikarek, sang kanto asaktan, di kanto pagsangitan. Ay sos, pumuraw pa'y ati uwak. Sakbay ang mapasamak ti bagbagambuni. Ha? Di ta ka man langan. Salay, mabilang! Ho! Di na kumamot panawan, ha? Pangasay! Di na kun riribukan pa'y buni. At dan nubyo, agbiro ka laangan iti sa baling armang. Ay nawaw, si kalati babae nga ay atek Salay. Pangasim, sangwan na. Agsarsarita tapay kumasalay. Pumanaw ka ditan kunak langarudan. No di mo kaya't nibulos ko amin nga aso me. Nya, ay, saan Sige, Salay, pumanaw akon. Ngam magsubliak tumanan, Salay. Ni Dominic tinag-text. Hello, babe. I'm on my way. Sunduan ka. Usar ko to'y sports car ko. Urayan nak dita para angan nyo. Asidega kon. Ay nawaw. Sports car ka no ti usaran na amang sundo kanyak. Ay na, nagmayatan. Kamaudyanan na. Makalugan ak matlaangan iti sports car. Aday ta. Naornos ko matan ti buko. Bagay ko mat siguro to'y red dress ko. Rumara kung dito isilet ko. Mapan ko urayan ni Dominic Igero. Lumugan kan iti tricycle ko, Salay. Itulog ta iti papanam, Salay. Ay nawaw, mamin ano aya nga ibagakkan kaasardengan na konbune. Apay aya nagtangken ti ulom. Maminanumang nga ibaga, kajak tumaumakang ka, Salay. Pumanaw kan bone. Amangan no adda pay makakita ka data. Kat anya pay ti panunutan da. Unay kalaki din aya, Salay. Panunutom lata na may sak at tricycle driver. Ke pasaheros kamay. Isu nga umay kan, ta itulod kan, Salay. Hoy, Boni! Na? Di mo dadaulan ti aldo ko! Di kagbugaw sa anak mo tatulang, Salay. No kasta nga rod, pumanaw kan iti sangwanak. Di mo dadaulan ti mood ko! Hi, babe. Ha? Hello, babe! Oh, amay. Ada ka di palikot? Riribukan na ka kanina ito yung lalaki? Ay ikwa, saan mat, babe?
Birbiro ka na lang kano tinakabulos nga aso na. Ay, kwa. Kasta ka di? Wan, babe. Okay. Oh my God. Itding agpayson ti agsinger iti utang. Apay, mami, saan pa yan nagbayad ni Auntie Sonia? Saan pa'y nga rod anak ko? No namin ano ako na nagsubli-subli di balayda. Awan mutlat ta. Agsakit kanumat ni Marison niya. Apay nga na pinautangan nyo pa'y lang, aya? Kat maasyanak mat nga rod kenkwa na anak ko. Kunanamat ngamin idi akasapulan na unay ti kwarta. Iso api na utangak. Una, ngam itatada kayo matagkasapulan. Di na matagbayad. Kaasi kailangan subli-subli di balayda. Bayamon anak. Barang iti sumaron apa nagsinger ko kat addanton pagbayad na. Sapay ko mga rod takasta, mamay. Ay, ni mat Auntie Sonia day jay. Ay, tinasayaat. Asit gak. Auntie Sonia, Ha? Dennis Barok. kung manok sakit kayo. Uno, naimbagan kayo? Ay, kinapod no na Barok. Kagap-gapok lang ang anapan nagpa-check up. Aya? Iti kasta lang ayo. Kaslasan kayo mo't naggapo iti doktor. Ha? Ay, saan man, Barok? Kagap-gapok lang iti doktor. Sige mapanakon. Mapanak pa'y ngamin gumatang iti agas ko. Ayun na, wow. Mami, Apay din anak ko. panagkunak kat awan sakit ni Auntie Sonia. Ha? Nakita kami itay. Nakasarsaran ta. Nagpigsamot amag na. Ay, day tamat nga rod ti suspetsyak anak ko. Numapanak agsinger aglemeng. Wino saan, irason na nga agsakit. Padasan nyo manin timapan iji balayda. Wan, mapanak tumanan inton bigat. Jakton mamati no ibagana nga agsakit wino anyapay dita arason nga ibagbagana. Ay naman ang Mildred. Kastamat lang ano tiyar aramiden na. Kadagiti dadumaan nakautangan na. No saan na matalimunaw, napan nagpa-check up. Wano saan, adda napataganapanan na. Ngem, adda langgam iti unag ti balayda. Ket no pumanaw ti agsingsingir, rumwarmatin. Ay, nagalas lakit din ti kasday nga ugali na. Ay, sinabi mo pa. Now you know, Ate Mildred. Ikakpay iti maudi agundaway. No talaga saan nga agbayad, mapanakon ka ni kapitan. Wala! Nasasaya ta kasta ti aramida, manang Mildred. Kumusta kan Marison niya? Panagkita kat, naimbag ka na. Ha? Ay, yun, Mari Mildred. Wan, naimbag akon. Iso na lang ta. Taan niya, Mare? Kuha, Mari. Anya akwa-kwa, Marison niya? Di mo ibagang awan pa'y pagbayad mo. At idug una yan, tintad ko apawaywayken ka. Iso pa nga asim taagbayad ka mat kuman. Tanay, masapul ko mat ti kwarta. Ay na, dagulit ka mat, Mildred. Di mat imbagak idikan ka, abayadan, inton adan kwarta. Okat, kaanon tupay nga iday tamare? Inton? Inton matunaw? Inton? Pumuraw tiwak? Wino, inton agibos ti lubong? Ay napangaasim ka di amare. Kasapulak ti kwarta. Iso nga agbayad ka kuman. Ay nawaw, dagulit ka mata niya. Awan nga rod pagbayad ko kunak. Awan, nawatam! Ha? Ala, pumanaw kan dito balay mi. Pumanaw ka da. Maray, ti barukog. Gupit ti barukog. Diyak makaangas. Tulungan na, Maray. Ay nason niya. Saan na kun amaala iti kasta nga style mo? Lumang estilo daytan. Agbayad ka kidi ito utang mo. Inaramid mo ni di dayta. Wa ipek daytan son niya. Agbayad ka kit din. Pudno ka diti agdinamag, manang Mildred.
Ti ka di may papan ka ni Marison niya ti ko ng bakla? Wen! Ay, wan. Pudno launa Georgina. Ay, gunggunan na. Karmanan tayo jay. Gapo, kadagiti madingar aramiden na. Agasam, agin sa sakit. Oh, anya nga ita. Nagsakit lang arod nga agpaiso. Ay na, imbag ko nam ta saan na natuluyan. Wan nga rod Barang ano agnakamatan ni Marison niya. Gapo iti kasi napasamakin kwa na. Ay, sapay la kuma. Ken, sapay la kuma ata agbayaden. Kadagiti utang na. Kun sintim sa mga minja asawam si Kailyaw. Saan mo't nanang? Oho, wanya asaan. Ah. Kat no agdinamag dito lugar tayaw nga ilimlimeng mo ka no ti asawam. No kasya nga daw may agsingir dito balayak. Ibagbagam ka na, wala pa nagpa-check up. Uray at damot iti unag ti balayaw. Anya nga ita. Pimay sulang raw ti bagbagan nga agsakay. Ay, nanang. No nagbayad lakuman kadagiti inutang na, dinalpas. Wano makisarita nga aguray pa'y, tawan pa'y pagbayad na. Ilimlimangan nantumag, irason na amasakay. Anya nga ita, naatake la ka nga raw. Dakdakkel pa'y tigastos yaw. Wan nga rod nanang. Agnakamot siguro ti asawam ilyaw. Imbag pa'y kunam, tanailasat na. No saan nga'y? Malamlamayan kumaitan. Ay, jaklot among no sino ti akin kukoy ti dayja ka sa kam. Samot nga parang ti buuan agan na. Kasaritak ko man itinalapat na ko. Sino ti nakapila? Pare Renato. Tinapatag na isin kon. Agtalnamot siguro tanaited kon ti kayat na. Apay ngay at inaksong batan. Pare Renato! Uy, bangmangag na ka de. Si kamot, maridang. Ay, Ay. nawaw. Itay pa'y agsasawak. Ha? Ngam kaslaawan matimang manggag mo. Ay, pasensya kan maray. Adala na unag apang panunutak kahit. Ay, isi ka ka di, tinakapila. Wine. Lumugan kan. Tay tulod kayo ti papa na maray. Naimbag man, tanalagip mo ti agpasada. Kasapulak ngamin ti kwarta. Oh, makita yun, nanang. Insend adagos ni Renato ti kwarta. Naimbag laangan. Tada Gcash account ti gahiyom ko. Ay, naikan, anak ko. Nagsaya atan ti kastoy, nanang. Saan akong amarigatan a dumawat iti kwarta kin ni Renato. Kan, mabayad akong ti tuition dagiti ubeng. Hay, at damot laangan igatang ko iti naimas abalon da. Wais ka talaga, anak ko. Ay nawaw, sigod mo't nanang. Imbes a makiap-apaak iti asawak, pagkwarta ak laangan ti kalukwan na. Ang kasanungay numaabuan na, asi kagayam ti kacacat na dumaw dawat iti kwarta. Uray maamuan na nanang. Sigurado nga agbuteng matlang. Ngamin nadagsan ti basol na kanya. Ken sigurado ama ba inday jay ama ipabarangay. Umayak man maridang. Sige, agtugaw ka pa'y Marigina. Agyaman nak maray. Anyat masapul mo Wah, agpadalusak ko maiti ko maray. Ay, nawaw. Katno di mo kayak ti agpadalus iti kuko. Tako nam agastos lang, dayta. Saan itan maray? Agda pagbayad ko. Ay, nawaw. Sagsasangari bumot dagita, mare. Ay, sa dino nga'y tinangalaam iti kwarta. Siyempre, wais tayo maray. Anyat kayat mo asawan, mare? Inusar ko tiladawan nga insend mo kanyak, mare. Isaw ti pagkwarkwarta kita. Ha? Saan ka amawatan Simple lang, mare. Adda ti dami account nga inarami ko. Idi kwan, insend ko iti asawak tiladawan dak iti babae na. Kalpasan na, binutbuteng ko ida.
Ano di na itad ti kwarta daw dawatak. Isend ko day di aladawan iti asawa da. Anya? Dagos mat anang isend iti kwarta ti loko. Na? na mayat mo't day taan na panunot mo mare. Eso asi ka, no agbababae nila kay mo. Pagkwartaam kit di ti kalukwan na maray. Agruam ti kasta klase ti tattao. Narabyan kamot manan, Renato. Nag-overtime ka nagpasada ba kayo? Kastaya. At ang amin dadal ti tricycle tayo, iso ang masapol nga agurno nga, tapno may pa-repair ko dagos. Pagpa-repair gayam iti tricycle, ha? Napauli magkamay. Ay, ikwa, dala na lagip ko lakay. Ay, nasken nga rod nga aggagat ka nga agpasada, tapno maipa-repair mo to adagos ti tricycle tayo. Di ka nga rin agungut, nabas city may intriga, Na, Saan mo't? Apay ko mga agungetak ngay lakay. Kat pagpa-repair mo matgayam iti tricycle, tinapasadaam. Gina, anak ko, nasa pamutmanan arimwar ni Renato. Wala nang, tain blackmail ko manen iti dami account ko. Dumawatak manen iti 5,000 kan kwa na. Uray ti kabit na binutbuteng ko mangit. Agruam dagita alinulo ko ti aramid na. Ang kasla nakakaasimutan di asawam. Ay nawaw, masyan kayo kan kwa na, nanang. Kita man, saan mo tan asumarsardang nga agpasada? Basol na mo't lang Nagturad tuma ngamin ngagbabae. Anyangay ita. Ay, anya nga ta, no ipudnom kan kwa na. Asik at akin ko kuha iti day di adami account. Ay, saan pa nga ita, nanang? Kita man no iti kastoy ang mapaspasamak. Kat maaramid na pa itag babae. Ti kunha na siguro kat mamaysaan na. Ha? Di na amo awa isda tao. Ay, Ni, nagunagmat ti sinna ayon, nanang. ay, aglablabos kan sa matan, anak. Ay nananang, nasaysaya atin ti kastoy. Ngam ti kompronta ti asawa ken ti kabit na. Ngamin, sigurado nga ilibak dati dakes nga aramid da. umayak man makikape, tatang. Narabyan ka manan, Renata.Ag-overtime makita, Kunak man no na ipa-repair mo ti tricycle yaw. Uwin nga madapay da duma paggastusak, tatang. Di binulod mo kwarta ngay. Kasapula kon. Ano sa inyo pa lang taguray, tatang? Tawan pa'y kwartak ita. Mala, no kasta ti kunam. Urayag. Jangan ti maramidak no talaga nga awang kwartam. Makapapanog ti kastuyan. Kasanulagan no jak maisin ti kwarta iti dayja tao. Sigurado nga isin na tiladawan mi kinidya sa iti asawak. Amangan no ipos na pa iti social media ko nakababahin. Oh, kasla na unagmat ti pampanunutam, Renato. Ay, buwan nga ron bakit. Dakal ti parikot ko. Anya ay ti parikot mo. Saan na masapol ang maamuam. Uwan gayam. Pasensya kan no 500 lang ti mayawat ko ita. Gimatangak ngamin manin iti piyesa ti tricycle tayo. Impa-repair ko manin Kanayon samatan nga ipa-repair mo ti tricycle tayo, lakay. Ay sus, nakadlawsan. Nas ka na makapanunotak iti rason ko. Oh, napauli makamutan, Renato. Ha? Ang mga numasapol ang masukatanan ti tricycle tayo. Tani, dakkel samatan ti gastos mo iti repair na. Ay, sana na. Naglakamot apa-repair bakit? Renato, saan ka mutan anak pasada? Apay ka day? Ay, adaman sa lodsodak kada kayo, nanang. Anya day ta.
Mas dawak ta kilata nagbalbalaw ti asawak. Di nakmutin pagpupungtutan. Ken kanayon mutin nga da kwarta na. Agpampamanicure pa'y. Ha? Amuyo ka nitong pangalala na iti kwarta na, nanang. Kwa. Sa dinaw. Ibagay man kanya. Ay, masya anak launa yan kan ka. Ay, kwa. Kinapudno na. Ni Gina nga asawam ti akin ko kwa iti dami account akachat mo. Anya? No, kasta amo nagaya man ti... Wan, nabayagan nga amo na ti panagbababae. Ha? Nabayag mo, gaya man nga amom, ti maipapan iti kalukwak bakit? Ngam si kagayam ti akin kuko iti dami account na kanayon at dumawat iti kwarta kanyak. Aywan, talaga asyak dayjay Renato. Ala, agbabae ka pa'y tapno adda pagkwarta. Sana yun, insardeng ko. Ha? Ti ko nam siguro kat jak amo ti kalukwam. Ti ko nam siguro kat mamaysaan na. Malasyaw iti babaem. Ngamen, wais to misis mo. Pagyamanan yu kit di takas tala ang tinaramid ko. No, kasta, di mawat kamutlaan ka ni Jessa. Ay katwa na, may samot dayjay. Adda lang arud asawanan nga makirelasyon pa ilang matkan ka. Agpada kayo adi makunkontento. Bakit, Huston? Nakababain ka dagiti lumablabas. Saan kami mo nagsabsabat? Nag-break kami mo tayo. Ay talaga saanan Renato. Tano maulit manan saan laangan akwarta ti dawata. Ha? Paibalod kayon adwa. Mari Gina, kumusta ngay? Nagsarita kayo ka din iti asawam? Wen mare, nalpasan. Impudnok kan kwa na ti amin. Bili bakunay kan kamare. Uray ti kabit na. Nagbutang mat siguro na niya. Damag ko kat nagpamanila ka no? Aywan talaga nga in blackmail kumot dayja adjesa mare. Itaa panawan saanan nga uso ti makipinpin nungot mare. No amo dagiti kabit ti ag level up ay kat dapat wais tayo mat amises. May saan tayo mat idaa. Ay, wan mo't kit di Nasaysaya atan day dyan nga inaramid mo. Ngam ti pinabainam iday dya barangay hall. Ha? Wen amare. Ngamen, no ulitin dapay, ay talagang agsasango kami ije barang. Lugar tayo. Ay, umuna kayo nanang. Dapat asikaswag. Ay anya kumamanan ti asikaswam ditoy. Diyay ka di babae, akanayon mo nga isala idirabe Saan ko nga asikaswag tayo dyan? Armag pailaan. Ay kunakon kat. Intakit din. Kasanon ni Jane a pinanawam. Ay, kat Jane lata. Isukat mo ka di manan. Saan? Naiunak lang nanang. Ay, nawaw. Kasanon no pumudno tiin sa patamkan ko ana. Nga aglet tagtasel lang mo no ulbudam. Patsin nyo na ita, letag sa pata. Angam adon tinakitak anag sa pata. Kat napasama. Nairan-ran na lang nanang. Umayak man diti balayo ading ha. Ay nawaw. Ada kamutan manong. Dito ita rubayan yon ngagsarita. Ay dito'y tabang salmi. Taagmay may saak namin dito'y balay mi, manong. Ne, napanandag iti ka balay mo ading ka. Napan ijay ili ni nanang ko. Napan mat ijay bangkag ni tatang ko. Ambom ka day. Si kalatin na magpitik iti puso. Ay nawaw. Kastaman ti sao ti babairo, manong. Ada ka din nang ibagakan ka? Tay bagam asaw ti babaero? Aduda manong. Ngam idi agbayag, nalipatan dan ti karida. Ay, di nakitulad ka dako ada ating ko. Ure aglet tagtisel lang ko.
Napan kagayam iti balay je babae nga agnagan iti Lilay. Arma kabayatan nga agdak ditoy. Kahit kasanon, no maamuan ni Jane nga ada sa bali nga ararmam. Tila pagdandanagan nyo nanang. At ayumot ni Jane. Sang patakmot lang no gawid ta. Ay saan ka di anapimpintas matlaang ni Jane? Ay, saan ka nagkamali nanang? Napimpintas nga kwaisaw. Kahit apay nga road nga agaram kapayla iti sa balay. Pagpalabasan la iti oras Ay nawaw. Ay mapnek ka kuma iti maymay sa ababae, anak ko. Saan mo apagsusukutan ida? Ay just ka? Ay na, gagangay ti alim bubuyog. No dasabong. At daniktar asay upon ti alim bubuyog. Kasya? Ay, agduma ti babae, kan tiniktar ti sabong loko. Kunak man no kimuyog ka itinapananda Alex, manong. Sana din ka. Adamo na panak. Apay awan da bay. Awan da pa'y mat manong. Manong aldaw dan ijay. Ti ko na mabiit dalaan. Kastamot timbaga na. Ngam aging gaita. Awan pa'y. Ay nawaw. Para sa mga awagan. Barang ada signal ijayan da. Pinadas kun. Ngam saan nga agriring ti cellphone na. Ay, awan siguro signal da Nagbiit pa'y lang nga inaram mo ni Lilay. Ang sinong batan nakakanumatan. No daytoy akataar nanang. Sana palabsan ti babae. Basol nyo Na, anya ko mati basol ko, langgo. Basol yaw. Nataar ti anak yaw. Ay, di ka aglablabos, si ka, Alex. Ha? Apay ko mga aglablabos Di ka man agin diday. Nala, agawid takit day. Inak pa umiskor sakbay nga gawid tananang. Anya nga umiskor. Hay, di ka man aglablabas. Kunam amabiit ka laang iti papanam. Nagbayag ka mat. Ay ko dangamin inaramid mi kaninanang ko ijay. Apay adi ka man lay mawag. Awan nga ro ti signal. Amin la ka din apasit day ta alugar ket awan signal. Promise, awan nga road. Agsapata ka manen. Amangan no ibagam manen nga oray agleteg ka. Ay nawaw. Kitap na mamati ka, apod na ti bagbagak. Kadi oray mapasamak ti bagbagak. Madi ka no ti managsapata. Adda pumudno. Isu nga road nga sa patak, tapod no dagiti bagbagak. Dakas kan braw. Ada mang sapsapol kang ka. May sa babae. Ada pa'y kadwa ng opisyal. Ha? Sino ang babae? Kinapay nga dakadwa ng opisyal. Diyan mo napanday di balayaw. Ne. Sino nga tadagi jay? Awang nga taatrasom iti asino man na babae, braw. Ay, kwa, jay, Dayto, iti mas na braw. anya nga imas. Mga no adat, kas kada pait daytan. Agpulukan, paray. Anya ngay ita, Alex. No di mo kano ikasar ni Lilay, idarumda ka. Masikugmat gaya man, ay nawaw. Apay nga kasar ko. Ni Jane kay ayatag. No ni Jane ti ay ayatem. Apay nga rod asinagin mo ni Lilay. Anya ngay ita. Idarumda ka. Anya nga teramidak nanang. Agpili ka Ikasar mo, wanaw maibalod ka. Sigurado adinakan kayat ni Jane no madamag na alinukom. Nanang, tulungan dak. Anya nga teramidak. Dayta itan ti ibagbagakkan ka. Talaga nga adarong swa aparikot, gapo iti kinababairom. Ay nawaw! Kunam ngay ayatan na. Damat gayam sa bali sinikugam. Agam sikat ayatag. Jane, my love. May labtarupa
Ah. Sapata ka, sapata nga mulbod ka man. Sa anak nga gululbod. Promise. Ag sapata ka manan. Ag lutag ko mga roday ta sa lang mo tagonggunam. Pang-asim mo na. Tadi na ko makagura. Pumanaw kay tisangag. Tadi ka kaya ta makita. Panaw! Ah. Ag lutag ka kuma. Ay, sikati ay ayatat dyan. Ay, nawaw. Pumanaw ka kunaknay. No di ka pala pumanaw. Agit kisak ditoy. Agrobwat kan, tamapan tayo ijaayan dalili. Ita apagsasaritaan tayo, timay papan itikalay sayo. Diyak kaya't nga sawaan ni Lili nanang. Kan adadak kala parikot. Anya day ta aparikaut? Kuha nanang. Mabayinak. Diyak sa may baga. Anya kumaday ta akababain? Kuha. Nasakit mo tentisil lang kaw. Adadak kala lintag. Dayta. Naira na anapasamak ti kanayon mo nga isa pata. Ah, Sang kaibagam nga men nga uray agletag tasilang mo. Anya ngay ita. Di pimod na. naira na nga tao no. Pimod na ti sa patak. Ay jakam mo. No naira na. Wano pimod no. Diyak pa makapag na ti usto. Masapol mo nga agpakka-pakka nga kiti nalawa ta nagsakit. Ay, nga no isa patamanan nga agletag tasilang mo. Jaklam mo. No anya ti mapasamak ken ka. Loko. Sana kung nagsapatanan ng kasanungay ni Jane ay ayatag. Tikunam? Ay ayaten nakapay? Ay, gapo iti inaramid mo. Napukaw mo tinapatagkan ka. Ha? Pili ka apili. Ngam nakapili ka mat iti koggange. Nagbababawi ak. Kasanungay may sublik tinapalabas. Napukaw ko ni Jane. Nagsakit pa iti silanggaw. Na ikaw. Ay kat, agnakam ka itan loko. Si Vilma. Siyempre, Marizeni. Kita ti buok ko, Ay na. Kasla buok ti artista. Kat, sigod mo't. Sigod din amayat ti buok mo. Uray idi saan ka pa'y nagpariban. Amo ka. Ibang pagamlaang day na tatipanag kunam kat si kalaang ti makabaal nga agpariband. Ni, napaulimag ka matan, Mari Vilma. Kwa? Ay, adalang amin nalagip ko, Mare. O sige, panawan ka pa'y tapno saan ka amataktak. Sige, agan-anag ka, Mari Vilma. Ay na. Kunaklakit din no artista ti masalaw ko iti dalan. Si kamot gayam, Vilma. Sa dino tinagapwam. Ay na, Nana Lucia, napan ko man intulod ti balon ti asawa. Kasta gayam. Mapanak mo't ijay ile. Nana, awan ka di ti madlaw mo? Ay nawaw. Kas kumaitian niya, Vilma. Ay, di mo ka di makita ti buok ko nga unat. Ay. Sigod mo't nga unat ti buhok mo. Wala na, hanggang amuyo, nagparibandak. Ay nawaw. Uray ni Sene. Nagpariband mo't lang. Aguray ka, Nana. Adamadlaw ko. Ha? Agna nga ka man, Nana. Ay! Inpaalad mo gayam dagitingipan mo, Nana Lucia. Ay na, italaan adlaw ko nagpa-brace ka. Ha? Lakay, mangan ka pa'y ha. Ado pa'y matinagbati amasida. Ay, diretsyon nakman, Vilma. Ada ka di masapol, Maw. Itay pa yung makadlawa ka. Huwag amin, lakay. Kuha nga.
Kaya't ko kumamot ti agpa. Brace, itingipan, lakay. Anya? Ay di ka aramid si Kabilma. Ada na kay budgetan ti kwartata na batay. Alan, lakay. Italaang mat. Kaparpariband mo. Ita, agpabres ka manan. Kwa, nakitak namin itay tingipan ni Nana Lucia. Ay na, wow! Nagmayat aboy buyaan si ka. Mangan kakit di tayo tani aginanatayon. Alan, alakay. Sige ka din, palubusan na kun. Ay saan? Igatang ko iti abono kun similya ti kakaiso na kwarta tayaw. Sa may isa, sana basta-basta ti agpabres. Ti bres ama ko nakit para lang kadag iti ada diferensya tingipin na. Kano nagnina? Basta. Kaya't kumati agpa-brace itingipan, lakay. Anya ti masapol mo, Manang Vilma? Adala ko mati umay ko damagan, Georgie. Ano yan? Nang hinaayat ti agpa-brace itingipan. Ay, nangina! 45,000 sa mo, ti kababaan ita. Ay no, wow! Nangina magayam. Apay, agpa-brace ka, Manang. When kuma. Hoy! Nagmayatupit ang ipon mo. Panag ko na, kahit sana nakasapulan ti brace. Oh? Mayat ngamin aboy buyaan. Kita man dagiti kalugaran tayo. Kaduan na kat naka-brace. Uray ni Nana Lucia. Nagpa-brace mo tan. Nasalaw ko nga ron ijay dalan, idi na minsan nga aldaw. Ay na, sana gaputa da nakita man naka-brace kit tuladem. Para laang da dyan kadagiti ada diferensya tingipin na. Kaya't ko nga ron mat. Di ka gararamid, Manang. Saan apang forma ti mako na a-brace tingipin? Do-it-yourself braces for only 1,500 pesos. Ay, nawaw! Ay, i-message ko man to'y nang i-post. Ada magayam ti saglala ka a braces. Ti ko na ni Georgie kat nangina ka, no? Ada magayam 1,500 pesos laang. Hindi kong kunam di tamo bakit? Ay, no, wow! Saan asika ti kasasaritak, Floro, lakay? Anya nga raw. Agbalakan. Agsasaukan, agmay-maysa. Kwa, ada nga min nakitak a for sale at do-it-yourself braces. Ay na. Masapol nga min ayang agpabres ka akit aw diferensya tangipon mo kunak manan. Nagmayat nga min nakitkitaan no naka-brace ti may sa tao. Lakay. Kas kumakan ni Nana Lucia. Kan dagiti dadto maakalugaran tayo. Ay, sana masapol at tuladom ti amin ang makitam. Panunutom pa'y anaimbag, no kasapula mo no saan na. Tatang, sa dino tinang ikargaan nyo iti order ko nga in-deliver da itay. Ada iti salas. Anya day jaya. Braces day jay, tatang. Ay nawaw. Talaga gaya madesidido kang agpa-brace. Wan kayat kumot. Iso nga ron ti uso dito lugar tayo. Ay, naimbaglangan Taad da nakitak, analakla ka. Di ko na ni Georgie. Kahit saan ka no basta-basta ti agpa-brace. Kayat ko nga ron tatang. Nagmayat to, pay akit kitaan. Apay pang porma gayam ti brace. Ay na, aglisi kayo man kit di itidalan ko, tatang. Takitaak, no husto mat lang tin-deliver da nga in-order ko. Ay na wow! Anya tinaramid mo, Manang Vilma! Ay na, bakla. Bagay ko kadimot lang ti braces ko. Hay, unay kan. Awan mo't makita a diferensya tingipan mo. Nagpa-brace ka din. Iso nga rud mat ti makitkitak nga uso ita, Georgie. Hay! Saan nga amin ang makita tayo? Kitrumbang atuladan tayo, Manang.
Ay na, idiretsyon kit din, no kaya't mo matiag pa brace. Tauray siya kung tiag order para kan ka. Ano? 1,500 pesos lang to brace ko, bakla. Oras! Naglakamot din. Katuan, ginatang ko iti online. Anya, agorder ka kadimat? Ay, wrong. Diyak kayat. Inton kuan, madadaal pa ito espesyal ang ipin ko. Sapay nga eh. Nasakit mo tigams ko. Sapay, jak maikat ti do-it-yourself abraces ko. Ay, sus. Ay, yan parikaw, tanakaw. Tatang, kita man tigams ko. Limtag. Ay, daytan. Ay, ang mga nudaytan to, din ti pakaalam iti sakit mo, anak kaw. Aha, ay, uy, di na kumamot-but-but ngan tatang. Saan ka but-but ngayon? Tay bagba alapod naw. Nung ay may infeksyon, tagams maw. Ay, tulungan nakman nga ro, tatang. Tulungan nakman ang mangikat iti DIY abraces ko. Ay, jak amaw. Ang mga masugat pa'y tangiwa maw. Mapangkalangan iti dentista ta matulungan na ka. Tano siya, anya nga iti amok may papan iti kakastabanag anak kaw. Anya tararamidam dito garden, tatang. Ay, agawit ka pa'y Ma'am Floraw. Ano mo? Apayaya, tatang. Kaya't ni Vilma ti mapanay hospital. Talimtag ti gams na. Kandi na maikat ti DIY abris na. Anya? Tinto mo lang amin mapampanunot ti asawa mga ramidain. Huwag nga ron, tatang. Hindi pa lang ngayon bagak kan kuha na. Saan nga agpabres. Ipilit na may. Gimatang pa iti online. Ano nga ni Manang Vilma, Manang Floro, ha? Kasla saan mo itong nagsasao? Nakapismas pa ya ka na yun. Ay, limtag ating ipon na, Georgia. Anya? Gapo, iti do-it-yourself abrace a ginatang na iti online. Dayjay, kasya tinapasamak. Tuladin ng tumangamin amin na makita na. Naimbaga, tasana nakaraw. Awan ti diferensya tingipon na, ngam kaya natin agpa-brace. Kastamod latin ako nak. Anya nga, inaramid na may. Ay, barang pagnakman na, tinapasamak manong. Saan ngamin anasaya at nga amin ang makita na, katuladan na. Ay, manong, anya nga di ko na gatangan nyo. May sakilo man nga asukar, ating ko. Ay, sige, mabit lang, manong. Kaman hindi ti pagpasturak. Magsapol kay ti pagpastura ma. Katuan, mat. Naira na lang amin asikati muna ang nagpastor dito, oy. Kaya takadwa kang nagpastor. Pumanang ko dito eh. Ay nawaw. Tinwang miti ka sa ritam. No kaya't nati pumanaw. Ngano din na kayat. Di awan mabalin. Amumot ay tinuang tagsa ko. Ay nawaw. Amuna Laklak ka yan. Anyat ko na blinaw. Iswa ka na yun nakangungutan ng kulhulyo. Tadalang langgong mo manong guryo. Kinadapay sadsadot mo. Nagsadot ka nga sa politi pagpastura. Ay, nagado ka nga'y pagpagamon. Sumurot ka kidi kanyak. Tamang alataman iti papaya. Sige linaw. Si Pawam tinaloom a papaya ha. Pumanaw. Hinayadong ibarsak. Tap na masipaw ko. Kaya sana malot-lot. Ala. Ito yun ha. Adetan. Ibarsakon. Nasipaw ko manong. Si Pawumpay na ito'y sumaronaw. Alangarod manong. Si Pawat. Umasidig ka dito ay anti papaya ah. Naktangan ako na kumkumpot dito eh. Inton na kasidag. Igagarak nga itinag ti kalooban ti bunang kankwa na. Kita agman no di masaktan. Ada akong dito na eh. Itinag ko. Ano ikaw? Ano nga din tinag mo? Ay, natinag mo ti kalooban ti bunang kaw. Imbag ta di bukod ko tinatamaan. Sana tirupak. Ay, si Pawang mga rodon, ti may sa papaya. Makamukamot ka na. Anya? Umuna ako ng agawit. Makamukan.
Na, naglukon. Anyat orasan, ngam di malagawid ang tadya guryaw. Abangan no sinurot naman ng nilino iti nagpasturan na. Ay, una yan tadya, anak mo. Laklakayan nakas dya ramid na, ay na wow. Bayam, palagi paktumanan no sumangpag. Rumpang laing, ta nakababain. Laklakayan tadya langkong. Wan nga raw, maminsan pa'y ngagpulong nilinaw. Talaga makaraman kanyak day di aguryaw. Imbes nga dakatulungan ta, ay na sakit mo ti ulo itid na. Mala, mapankakit din iti kusina tamangantan. Nakaluto ako iti pangaldawan tayaw. Nay, apay, akas lang nabambanog ka, Lino. Nagtartarayak manang. Ang mga nung kamato na ni Manong Guryo. Apay, anya man ang tinaramid na kang ka? Kuna na mga lakami ti papaya. Ngam tininaganak mo't iti kaluban ti bunang. Anya? Kita niya ti bukot ko na tamaan ni. Nay ko. Aywan! Ay na! Talaga alanggong dayjay aguryo! Apay akas ta tila nga managawid guryaw. Ay, masurunak iti dayja, Lino. Apay, Pinanawan na alatan. Naimbag ko man o sinipaw na ti papaya. Saan pa ilang man? Tilang kukuha na ti sinipaw na. ay nawaw, dahil talaga ayam. Nasakit tinakam kiti dayja, Lino. Anya launay ayat ti pagsaksakitan tinakamaw. Una, tanalut-lut ti papaya kinnan ko. Ay agsardan ka man guryaw. Kadayon mo aluklukon ti kasinsin mo. Itatasaan na sinipaw ti papaya. Kasta una yan ti unget mo. Ha? Amo kong tiramidak tap na makabalas Ay. Di kagar-aramay si kaguryaw. Mabit lang, Linaw. Nakapastor kan? Nalpasan na. Agawid ka din? Una tawa ng teramidak ditoy. Ada na panunot ko a shortcut adalan. Ang mga nulok kunak manon. Saan? Sige, kidimit. Makita mo na dyan na lawa tabla. Apay dayjay. Pagayos-usan nga, hindi kiti ubeng. Sumalog day ta iti karuutan. Agayos-us ta sumalog, tapno saan ta amag na. Into nada kami iti pagsalugan. Irimidyok tapno matinag. Iti kasta, makabaglasak. Ni, apay nakangirsi ka, Manong Guryo. Ha? Kwa, awan. Adala na lagip ko, Lino. Sikatiw mo na. Siyak iti balik ko dam, Lino. Agtugaw tangarudan iti tabla Manong. Walang arutin. Tanay, anyat urasin. May isa. Dua. Anday ta, agayos ustan. Pagsikig ti tabla, tapno makabalasak. Ni, nagsikik ti tabla Manong. Ay, kumpot ka na yung bag! Kumpuya ta iti rot. Ang mga numapaklip ti tabla. Apay kay, diyak mo tin makontrol. Ay sus, sabali mo tin ti pagturuan ti tabla. Ay! Ay nawaw, anyat napasamak kun ka Manong Guryo. Anay ko, nagsakit din sikat ko. Anay! Diyak sa payan, makatakdar. Linaw. Apay ngamin a pinasikig mo ti tabla. Anya ita, sikat tinadangran. Agraman taropam ko ne. Nasugatan. Diyak may gagara tayo jay. Inaramid mo, kung naman di mo yung gagara. Tulungan ako na, Lino. Anay, sakit ti sikat ko. Anay. Kunak ano di mo kasapulan ti tulong ko. Alagi din, tulungan ako na. Mga nusap-sapulan na kung tananang kantatang. Anay. Ay nawaw, day tatigan na bam kuryaw. Ni tatang mo nagsakit lang arudon ti bagbagik. Kasta pa ila ti bagayo. Ay na,
Day tatibo nga ti kinalanggong mau. No di mo kumain gagara pinagsikik ti tabla. Sana napasamak ti kasta. Ay, sana po doon ta. Nilinaw. Iso tinang ipasikik iti tabla. Ay, nawaw. Tagrason ka pa ilang amin. Agsardeng kan si kaguryaw. Di mo ikalintagan ti kalukam kunaknay. Ha? Kaya't mau ti mabalda daw, ah. Gusto ni Nanang Mau. Ha? Pag nakmam day ta napasamak kan kaguryaw. Di mo urayan na mabaldado ka. Bayadam ti utang mo kani isang. Kasano ko maabayada? Kat dakgal unay ti porsyento na. Ay, nawaw. Oy, umuna iti amin. Among mat siguro, wano na ibaga na mat siguro, numano ti interest, impautang nakin ka. Oh, Ay saan? Itian niya ko maaga po abayadak dahi nga interest. Kat dakgal unay. Ay, naglalaingan nan ngay. nagpuskol ka ti pa nagrupa mo, takas ta pa iti ibagam? Ah? Ay, napuspus kulat ta ti rupa ni isang. Ngamin, nanginaunay ti interest, dagiti ipapautang na. Nadayta ka manan. Agbiro ka manan iti rason mo, tapno saan ka masingir. Sa anak nga agras-rason, Waldo. Ibagbagak lang ti pudno. Ngamin, adamot nagdamdamagak ket kunada. Sobra kanu ti kasjay nga interest. Diyan ka mukin ka. Nagpuskol matiro panday je amarta. Dilagbaing. Isupay naibagamit gayam no mano ti interes. Angem, dakam mo? Wan, imbagakan ko na, kat imanugot mo. Itatag singira. Ibaga nakit din asobra ti interes asing singira. Inlawlawag ko kenkwana nga adda financer ko. Iso akas jay ti interes ko. Ay nawaw. Ay na, siguradong agbirbirok iti rason tapno saan nga agbayan. Ha? Saan asyak ti kalkalabanan day amarta? Kuna na siguro ang makalusot manen Kastamot ti naramid na kan ni Manang sabet. Iso asa na makasingir ni Manang sabet kan kuha na tanagbuteng. Ay no siya. Saan ko akabutang day amarta? Imanugot iti interes ang nagsaritaan me. At dapat pinirmaan na Iso asaan man nga kasta-kasta. Ha? Irwar kunto pa iti video kan record ti saritaan mi iti imutang kanya. Mabiit man laang pare Waldo. Nay, ada ka di baga mariisang? Naibaglakit din ta nakita ka. Saanan ama sapul ama panak ijayayan nyo. Pare, ipalagip mo man kin ni Mari Marta. Tabayadan ng ti utang na. Ay, diyan ka mo iti dayjay nga asawak, Mare. Nagadulakit nga amunan. Sang kay baga na anangina ka nung amin ti sing-singiram nga interes. Wen, talaga anangina, tadda financer ko. Saan ko ako kwati kwarta nga ipapautang ko? Inlawlawag kumatday takin ni Mari Marta, sakbay nga imutang. Ay, kung naktumot ngamin, Clyde. Amuna akasta ti interes asing singiram. Sa ita, agpatangkan ki din. Adda video kan record ti saritaan me, pare. Ala, umay ka, takitaam, ipabuyakin ka. Nabambanugak, Mari Isang. Pangaasim tadi mo disturbuan ti panaginanak. Ay, nawaw. No amom kumati agbayad, saan kan akulitan, Mari Marta? Angam kasla nalipatan mo, tanti utang mo. Di mo malagipan ti agbayad. When ta sobra ti interes asing singiram. Ulitak manan Mari Marta. Sakbay nga imutang ka, imbagakan ka no mano ti interes. Imanugot ka mat, kat imutang kalata. Itatag singira, agriri kan. Oray i-post nak iti Facebook, Mari Isang, saan ko abayadan jay utang ko. Di ka agar-aramid, Mare. Tada video kan record ti saritaan ta. Ha? Naglawag. Imanugot ka iti interes nga imbaga. Anya kumat bibiyang ko ngay. Sa anak nga agbuteng, taamok ahusto ti ilablaban ko. Ay, nawaw. Ay, daytoyan tirigat na. Kundi utang kayo, intun pa nagbabayad ado tiririyo.
Una yan tikas na ang klase ti panunot. Da kayo laang ayat ag kasapulan iti kwarta. Kita mo maminsan, bakit? Sana nasaya at tikas na. Asi ka lang arudon tinakautang. Kasta pa'y teramidam. Di uray ipabarangay nak. Saanak nga agbutang. Na, ay, di mo karkaritan ni Marisang. Di mo amo, ti kabalan na. Oh, sana balay. Tawan pa'y mati na ibalod gapu iti utang. Kayat mo ka di ti may pabarangay. Kayat mo, ti maadan iti record. Uray saan ka maibalod ta maibabain ka. Laglagi pang ta. Oho! Na, takas tapay lati sungbat mo. Hala, agpatangken ka. Agpatangken ka, aginggat mauma ni Marisang. Di agpost laang. Saanak nga agbutang kunak manan. Basta, illegal ti pautang na. Saan lang nga illegal? Nangina pa'y ti interest na. Kanayon ang nangina ti interest. Dahil tala ti rason mo, mate. Kat no nabuyak kan nang ti saritaan nyo, idi imutang ka. Naglawag nga manugot ka iti 5% monthly nga interest na. Ita agriri ka. Ha? Agrason ka pa ilang. Kino adda bijaw. Iso ti impakita na kanyak. Iso na amwak nga manugot ka iti 5% monthly interest. Ay, agbain ka man sika. Imanugot ka, idi imutang ka. Itatasingirin da ka. Nagadon, aririn. Ay nawaw. Ada ka din ni Marisang na narosita? Ada na panan na, Waldo. Apay ka day. Ada ko maitid ko kan kuana nana. Anyo day jay. Bayad, ti utang ni Marta. Ay nawaw. Ay naimbaglaangin na. Tanalagit ni Marta. Saan nga rod nana? Anya ti kayat mo asawan. Kinisayak ti indulin na kwarta. Ay, mga no agririn tao. Tinapatag kat mabayadan na ti utang na nana. Ay, awatan nyo kidin. Taitad yun tao ka ni Marisang inton sumangpait. Ay, agya manaklaunay, Waldo. Ay, sigurado ang maragsakan ni Isang. Tamabawasan nun ti pampanunutan na. Naimbag mat ta nakalagip ni Mari Marta kat nagbayad mat na ang nanang. Ay, ni Waldo, nga asawa na ti Imay. Anya? Ti kuna na kanyak, kinisayan na kanu ti kwarta nga iduldulin ni Marta nga asawa na. Ay nawaw. Imbag pa'y ni Pare Waldo. Amo na ti agbaing. Ay, pudno launay takunam, anak ko. Agbalin ko man nga adal day takun kwa na. So asikamat, Isang, di mo pa utangan dagiti tao nga adu ti riri na no pa nagsisingir. Talaga asaanin nanang. Narigat a pautangan ti kaskin ni Marta. Nalaing nga umutang, ngem no masingir. Rupa yung itisigod ang nagtrabahwak ah. Ha? Ay, talaga nana. Sa dino ka diti sigod na pagtrabahuan nyaw? Ay nawaw, sa dino ngay nana. Ijay so. Ha? Supervisorak ngamin asigod ijay. Ay, una yan. Grabe kayo, umit nana. Ay nawaw. Pudno ti ibagbagak, Samuel, Larey. Kinapudno na, duwada mo lang kat. Kan talaga akaruprupa yaw. Ay nawaw. Apay kasde ka din at talaga ti panagropro-pa may nana. Ay na, wain ko na lang arudan. Sa anak amang rabrabak. Talaga akaruprupa yaw dagiti mang pakpakan ka dagiti bakas ijay saw. Kaya't yung asawan, taaw ti bagbagayo akaruprupa may, nana? Kauna, alangan mait. Apay, anya ayati ada iti panunot yaw, idi kunak nga ada karuprupa yaw ijay saw. Ha? Ay, kwa na naawan. Sige, umuna nga agahawi dahin. Ay, sika nga isa, Mike. Dito'y kapay. Kuwala ray. Agkuyog tan. Agdantan nga gawin. Sikan tumo ngamin laray. Ay, apay nga isyak. Sika. Kundi aram kan tumo ngamin, ni sila mo ilagayam, ti mapamuar, Mike. No di ka kasal baga taaw. Oho. Uray siya, mate. Kunak man langin no sino ti armam. Ni magayam sila.
Ni danugang kamparay. Sige idanon mo apay ti ko namdya lumaban. Na, apay karkaritin na lare, inton ko, disnugin ka magpaisaw. Di nakpadpadasay, nay. Adan sa magkakambal mo, malas. Iramraman nakpay, mate. Ngayon na, wow. Di naman papadasin si Kasamal. Apay, ti ko nang kabutang ka. Saan? Nay. Apa yan, Samuel, Larry? Anya ti mapaspasamak kada kayo, ha? Nilari, naglaing agpapasol. Makadandano ka nga raw. Di mo yalis puspos ni Lani, Samuel. Kino nagbatad asi ka tinakabasal. Ita, pabasulin na. Ay, agtal na kayo man. Apay nga minaya. Anya ti pagapapaan niyaw. Kasla kay laubeng. Ibagayo man kanyak no anya ti parikot. Apay anya tinaknakan dagi jay adwa nga umay da kundi aram kang kasila. Ay, wan nga rod nanang. Jak man amo. Kala at matlatan ti iyo umay da dito'y balay. Apay di da among adan nubyaw. Amo da matikunak nanang. Ay, por Diyos, por santaw. Nubilang laang, jak lakayat amay sa kadakwada ti agbalin anubyaw. Ay nawaw, pulos mo't ananang. Ay pakpakawan. Jak man la mairusok ti makikaida kadakwada no bilang laang. Isu adi ka mas daaw, no apay akas ti pan nakisaritak kadakwada itay. Inaramid ko ti kasjay tapno pumanaw dan. Kat, husto lang tinaramid yung nanang. Disturbo da lang dito'y balay. Imbes nga ado ti malpas at trabaho. Awanan ta isudakit din ti asikaswan. Ha? Kumamot no da pa kairanudan kadakwada. Awan mo't nga road. Ay wala, no makinubyo ka, di ada pa kay ranudan. Kas di mo laang no makibarkada ka. Saan nga di isuda laang ti mairan ranaw. Kaya't yu asawan, may sa ababae ti sabsabungan niyo. Kat nipay Sheila akaubingan tayo. Why? Na ito Samuel. Sali-salay. Di na kaya ti agpaabak. Agpaabak. Apay, nubyam ka din ni Sheila? Sampay, May. Saan pa'y magayam? Kat si ka Samuel, anyamat ti parikot mo? Maka-5 blood mo na ito alaray. Nagadwa babalasang dita mabalin ng armain. No, apay ani sila pa'y lang, mate. Adda ka, mate. Ay nawaw. Oy Samuel, di nakman isublat a pagtritripan. Ha? Kun may sa anak pa'y anak kasagana para itiday tabanag. Ang aguray ka man. Urnusan nyo man ti bagbagiyo. Kasla kay laaso kan pusa. Agap-apa kayo kit din nga pulang iti may sa babae. Huwag nga ron, Santa mo't asigo da kas ti paray. Huwag nga ron. Ang amam, kung nato'y pusok nga armaklatan ni sila. Ngam kunamot ti panunot kaw. Saan? Ngamain, ang mga nudinak tumula magustuhan, gapu iti kinalaad kaw. Nukas pada tak mari-ri na pare Samuel. Kinapudno na. Kaya kumatin ti umatras iti panagaram kaw. Isu na lang ta. Ay ayate mate. Ay nawaw. Amuyo, nukas tamat laang, nasaysaya at laangan nga agbabarkada tayo laangan nga upat kada Sheila. Ay nawaw. Kas di ayamay. Pag kunaam ngay met anasay-saya lang agbabarkada tayong kada Sheila. Wala, ngamen, awan ti rason tapno agapa kayo ka ni Samuel. Kasla ita. Ay, wanan niya. Husto ka lanay. Ay, sige, takasaritak to ni Sheila. Ibagakin ko na sa anak kon nga agaran. Ipabuskoy kon ka ni pare laray. Ay kwa, saan ang pare? Diyan arman ni Sheila. Agbirok talangan iti sabali nga arman da. Iti kasta ka, agtali na iti panagbabarkada tayo upat. Bukbukudan latan, aja nobyo na ni Sheila. Ay nawaw. Awan lating kay pagtritripan da kaya dua. Pag-aamuyong mat ngamin nga dan nobyo ni Sheila. Ngam arman nyo pa'y laang mat. Ay sos. Kumusta nga iti panagaram mo kin ni Sheila, Samuel? Ay,
Kuha na nang. Aho? Bayamon ni Sheila. Adan sa paling armag. Ay nawaw. Daytan sa mo lamang good time ti kukuam si ka Samuel. Ni, saan mo na nang? Napanunot ko ngamin nga kita aklangin iti sa baling armag. Ngamin, adan nobyo ni Sheila. Kan may sa agbabarkada kami. Sa kursunada magayam ni pare-lari ni Sheila. Ha? Mas daawak ang amain. Taapay mo't ani Sheila pay laang tinapan mo inaraw. Ay, dadaol san ti ulaw. Ninanang mo. Saan mo ta? Ay ko, basta, kasday. Adan sa baling armag. Iso nga, agsagana kayo. Ta dumanon tayo. Ay nawaw. Awan pay lanubiam ngam dumanon kan. Ay, awan maun Samuel. Dadaolon at talaga ti ulaw. Parehas na nanang. Kaya't ko asawan, isuntumot lang ti turong na. Numapanak agaram, kat sungbatan nak ti balasang. Oh, di agkalay sa kamin tumot tin adagaos. Pare-laray. Apay pare Samuel. Nakasirseryoso ka, Mike. Pampanunutek lang ti imbagbaga ni Nana Vanjay. Ha? Di na ni Sheila? Una, asino pa'y kumaya ti amom a Vanjay. Ay nawaw. Apay ka din ni Nanang. Ay, ni Nana Banjay. Amirisag dagiti imbalbalikas na. Idi na pantapin na siyar ni Sheila. Kas kumaitian niya ngay pare Samuel. Ti kunana, nga da karuprupa ta iti sigud a nagtrabahuan na. Ay, nawaw. Di mo ni palagip day kay pare. Masurunat. Pudnaw adi na indiritsaw. Aw, makapasayra tamit itiri na. Ay, exactly paray. Kaya nasawain, saan na taakayat apara iti anak na. Kawamay tanalaad ta. Iswabay may amaw. No talaga nga awang mga kadata, di ano santan ti agbaak. Oray na laan ta. Basta gwapo mo ti panagpuspuso ta. Eh, wala pa rikoy. Day kati the best. Aba namat ay jay gwapo ababae raw. Oh, kumusta kayo matan ka ni Harold, Sheila? Ay, awanan lani. Nagsina kami. Anya? Ang apay. Kasano, katadamot gayam other woman na. Ay nawaw, kunak tupay kat. Kasano kat nakatataarmat nga men jay nobyom? Ha? Ni mo't Samuel tagturong dito eh. Ay hunag paiso. Oh Samuel, kumusta? Long time no see. Nakatataar kay taa. Papanam ngay? Ay, wala na eh. Dumanon kami iti ayan da Carla. Nukasta, mga sawakan Samuel? Ay kuwi na, kahit maawis kayo amin. Nang runa kada kayo adwa. Nukas na, mga sawa kan, Samuel. Wen sila, kasi ti apaw. Nakasara kang mo't iti babae ang nangayat. Kaya nangipatag kanyak, iti likodan ti kinalaad kaw. Samuel. Ay nawaw. Congrats ang arod Samuel. Ah? Sa wakas, mga sawa ka matlangan. Ni, aguray ka. Ni matlari ti sumungad. Eh, huwag magpaisaw. Ay, unay lang kita pa nakairanranan ngay. Ay, saan ako na marigatan na mga awis ka na kayaw? Ah? Ni, anya ti kayat mo asawan, Lari? Kas kanyak, mga sawa mo ni pare Lare. Sheila, Lanay. Ha? Ay nawaw talaga. Congrats ka na kayo. Maragsakan kami para kada kayo. Kamaudyanan na, agpamilya kayo matlangan. Maksayanan tibaak dito'y lugar tayo. Wala. Pununay day talan eh. Iswa da kayaw. Makiasawa kay mutin. Ay, nawaw! Itinagan ni Ayat, awan na laad, nagwapo kan napintas. Iti importante,